kok boleh mengecek sari tu, kok tahu dia membini, kok serupoi kok saja sari dia membini lagi cek. Akhirnya ada orang lah lama jadi karyawan, lah lama jadi pegawai, alunnya membini lagi. Membini nyo umur 45, alun tamai anak sedih lewat mati. Saya dulu umur 24 sudah nikah, umur 49 lah peminantu. Nah, tu akhirnya cucu ambo lah sawaleh. Iya kan? Nah, anak 5, mana rancak anak 5 je anak cik? Rancak 5, kau mengirim pulsa, kau beliin baju koko, kau membawa raun ke Malaysia. Nyo ndak do magi-agi awak pitih do. Kalau tiba saya, ya, lai duit yo paspor ayah pergi umrah sehari, lai. Ibu, lai, ke Malaysia ya. Nah, kalau anak